Qancha ekan mo cho'ng'iga? 135. Qanchanchi tuti? 6-chi tut ekan. Bu muzosman qancha ekan ya? Qanchanchi muzosi bu? 6-chi. Bu da 6 ekan. Erkek muzosi bilan. Bazar. Moda yaxshi ekan. Qancha ekan shapka basi? Pult. Yaxshi. Odos примерно bildingda. Ana ondaylarga tel. Oshaq mo qancha ekan ya? 110? Bazar joydan 110 ga. Qancha ekan bu ya? 95. 95 ekan. Deep inside, you cry. Don't let your heart. Tak, 27 aprel dostlar, Karakolmal Bazar. Koydum bağları. Ona Ildı'dan başlayılıyor, camındayla götürelim. Ona ondayla oylanalı. Ona Ildı'dan başlayalım. O qancha ekan qo'zisman ya? Qo'zisman 30 ekan. Birinchi bog'lar chiroqda. Mo qancha ekan ya? 15 ekan. Bugungi mal o'tale qimmat o'xshaydi. Mo qancha ekan do'st ya? 11,5 deydi do'stlar. Bugungi bozor qimmat. Mo'laring qancha ekan ya? 18,5 tushpiraj baka. 18,5dan ekan. Bu qancha ekan ya? G'ozlar 8,5dan. Bag'vanlar. Atak mal o'tale qimmat. Mo arashani so'rab beraylik. Mo qancha ekan arashaning aravoya? 40. Qancha tish bu? 4 tishga ketdi, 4-chi tish. 4 tish. Hal qancha? Buldagi 35 ko'ram. Qolganlar var 2 tishlar. 25 dan o'tadi. Tak, 25dan yaxshi arashanlar bor ekan. Qancha ekan buning ya? 21. O qancha ekan echki ya? 5 ko'ram. Echki 5 ga. Qo'zisman qancha senki? 15 ga. Qo'zisman. Echki 5 ga. Shu ko'pdan beri bozorga bizda chiqmay. Mo qancha ekan yashib? Bu da 5 ga echki. Yani ko'pdan beri bozorga chiqarlarlik bugun chiqdik. Qo'z qancha ekan ya? Ya. 7 ekan. Kenedey. Qo'y bilan 20 ko'ram deydi. Qo'z o'zili 7 ga deydi. Bugungi bozor to'metala qimmatgan do'stlar. Qancha ekan bu ya do'st? 17. Qo'zlarni sirayla. Qo'zlar qanchadan ekan ya? Uchun teng alsa qanchadan tushasizmi? 500dan tushib turadigan, uchun teng alsang. Bugun shunda qarach srednем bir qo'zing 100 bakskanda do'stlar, $100 расчет tayyorlab. O qancha ekan ya? 25 ko'ram. Bozor jo'q ekan. Nima hozir qo'y so'yib qo'noq qo'zg'onim bilan o'sha Nivikadni olib portada o'xshatdi. So'ya turchi qo'ying bir 20 derskilerin 25 ekan. 25 ga bir qo'y so'yasin. Assalomu alaykum.
Кандайсыз Гүркөн? Жакшы иштериңер, ден соолуктарыңар. Жакшы. Эл кызматында. Жүрөбүз. Андан көрө жанакындай даяр стукандар деле алыш керек. Болуп калды окшойт да. Монда да глейген бир арашан бар экен. Канча экен я? 100 доллар. Канча тиш бул? 4 тиште. Жакшы экен, а? 100гө. Чын эле жакшы экен арашан. Чатта мен деле арашанга кызыга баштадым. Бул деле жана сетевой маркетинг сыяктуу. Кызыгып эле кирип кетет турбайсың. Ошо мен да жакын арада буйруса баштап калчыдаймын да. Канча экен бу аркың, я? 11. Өтө эле арык экен, а? Арык экен өтө эле. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your Тогуздан бет өтө эле арык экен. Ошонтип эле арашан от болуп кеткенсиң да, ак канча экен, я? Мына ушул сойгонго нормальный экен. 15ке алдың деп коелу. Анан стукандагандан көрө 15.000ге даяр кесилген кабыргалардан, аркалардан алсаң бир топ эле стукан кирет экен. Бу канча экен сен парасын? 35. Канча тиш бу? Şeylik de var. Mayda birleştirsin. 4 lira olsun. Мунусу деле ошого. Жакшы. Ама эчкилерин канчадан экен? 5,5. Жакшы. Эчкилер 5,5. Ошон үчүн бар ошентип кой сойгондо деле өтө бир сыйлуу конокторуң эле союп калбасаң, менин оюм ошондой болуп атат да. Айлыктарыбыз Кудайым буйруп 100-150 миң тегереги болсо анда проблема жок. О канча экен ядыр? Жакшы, 22 экен. Канчадан экен козулар ова, я? 8,5'dan sonra aldım. Баарын бир алса канчадан бересиң? 7,5'dan berip берdim. Жакшы, 1000 сом түшүп берди, жакшы. Өйдө жакта, ылдый жакты көрдүңөр эле 500. Значит, бул өзүнүн эле козулары да. Перекупский 500ден ылдый түшпөйт да. Ошондой достор, бүгүнкү чыгарылыштын демөөрчүсү Каракол шаарындагы эң мыкты мейманкалардын бири Hills мейманканасы. Алыстан эс алганы туугандарыңар келсе, ошол жерге алып барсаңар болот. Канча экен ага, я? 22. 22. Апасычы дегендейчи, прикол барбы? Ой, торпок эле ыргачы десе, апасычы десе, апасы да ыргачы дегендей эле да. Ошол Hills гостиницасы достор. Бүгүнкү чыгарылышта мына маңдайда да пай базар жок койлор бар экен, арашандар. О, чоң канча экен, я? Арага бутарага гандыраста. 45ден достор. Омо, эчкилерди сурайлы. Канчадан экен баалары, я? 7'den. Саандары жок арасында. 7ден дейт. Кексин, жакшы, ден соолуктар жакшы, иштер жакшы. 250 береді. Машинаңызды качан көрөбүз бу жакта? Кайсыны? Любое время кел. О, үйдө эле? Азыр деле жакта токтоп турат, ошо менен келгем. Омо, чоңдорду сурайынчы. О, канча экен, я? 25. Мулч, көкөбүч. Сойгонго нормально экен, 25ден. Канчадан экен ава, я? Üçünü 32 verem. Ушунда 11 грубо 11. deep inside, you cry.
10,5'dan tegirek ekan da. Aybay деле qo'y alып savdo bo'layotganlar деле yo'q bugun. Qanchadan kan ya? 23 qaysi? Onu 25 yıl düşpeyim o. Kim? 25. Жақсы достар. Бүгін базар рас жақсы, баттақ деле жоқ екен. Күн ысықта чаң шығып атат. Чаң шыққанда неге чаң шығып атат деп даттанабыз. Баттақ болса неге баттақ болуп атат деп даттанабыз. Білесіңер да, адам баласына эч нерсе деле көп жага бербейт. Қандай дерски qo'ylardan тартып берсек. Qancha ekan bu ya? Arzan qo'ylar 12 deb atamiz. Arzandan da arzanroqdir. Сөзді. Жақсы. 11'den ekan. Так, ошо qo'ylar бүгүн ушундай достор. Азыр биз оны жылкы базарларга баралы. Ондай аркы торпокторду тартабыз. Андан чыгып алып, авторынок, Славян базар, Чөп базар. Каналга катталабыз. Лайктан басып ташагыла, 23 миңге аз калдык. Бирок катталуу өтө эле аз болуп атат. Биз ачак 100 миңге жетип калышыбыз керек болчу достор. Ошол себептен давай эринбей басып койлачы, ат эле. Сападыла кармабай. Давайте.